A što mora čovjek obavezno uzeti kad ide na put? Kofere, majice, kufer, četkicu za zube i pastu za zube, frižider, šugaman, rukavice, kapicu, kremu, sve za jest. Novčanik, putovnicu, puno toga. Koferić za spakirat hranu i jedan veliki kofer da možemo spakirat stvari. Mora se roba podnest, mora se za snijeg podnest, rukavice, šal i sve drugo. Što mama i tata uzmu na put kad idu? Kompjuter da rade. Torbu mama uzme i mobitele, ključeve od auta, ključeve od stana i svašta. A gdje putuješ? Na Krk, na Cres, u Toplice, u hotele, u Njemačkoj, u Italiji, u Zagrebu. Sutra ćemo ići u zoološki vrt u Sloveniju. Sad ćemo brzo ići u Norvešku s avionom, jer mi je tamo teta. Išli smo jednom na Maldive. Na Maldivu? I što je tamo? Gdje je to? To daleko? A gdje je to? Morali smo putovati sa 3 aviona. Pa koliko Sa to treba? kombijem. Je bilo dobro?